Во земјава недостига сигнализација во сообраќајот што го зголемува ризикот од несреќи, алармира сообраќајниот инженер Рефик Мифтари, потсетувајќи дека сообраќајните знаци се клучни за насочување на возачите. Доколку кemi mungesë të sinjalizimit 90%. Qoftë ai sinjalizim horizontal, qoftë ai sinjalizim vertikal, ku kemi mjaft pika të zeza sa përket këtyre aksidenteve. Domethënë, kemi investime, por cilësia e tyre qoftë në formë, qoftë në cilësinë e asfaltit, qoftë në cilësinë e projektimit, domethënë kemi nuk kemi nuk kemi strategji afatgjate, por kemi strategji afat shkurtë sa përket cilësisë të asfaltimit, cilësisë të projektimit e kështu me radhë. Во однос на проектот Safe City, Мифтари вели дека законот кој го регулира го смета за неурамнотежен и нетехнички, бидејќи законите кои ги предлагаат министерствата често имаат логички несогласувања во делот на казнените мерки. Kamerat mund të identifikojnë apo regjistrojnë shkeljet, por nuk mund të zëvendësojnë sinjalistikën rrugore. Shenjat e trafikut janë thelbësore për të paralajmëruar dhe uzuar drejtuesit e automjeteve. Nëse mungojnë shenjat, siguria rrugore vihet seriozisht në pikpyetje, pavarësisht pranisë së teknologjisë. Nëse duam të ndërtojmë vërtet një qytet sigurt, teknologjia duhet të ecë krah me rregullin, edukimin dhe infrastrukturën rrugore. Според Мифтари, густата сообраќајна фреквенција би се намалила со квалитетен јавен превоз. Тој додаде дека треба да се вклучат и надворешни експерти во подготовката на долгорочни проекти, а не само да се казнуваат граѓаните. Мифтари исто така предлага во училиштата да се воведат задолжителни предмети за едукација и безбедност во сообраќајот.